Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaat, hurmatlı görermanlar. Mına bugün bizdin uyga mına Yasin degen tanış inim бар эле. Аксу району Ташкы айылында турат. Мына Ясин менен тааныш болгонубузга 1 жыл болду. Şu Yasin menden dollardın жакшы bir erkek qo'ssun satып aldı эле tukumga. Мына азыр көрүп атабыз, Кудай буйрса, ал козу кочкор жакшы чоңоюп атыптыр. Ясин ошол берекесин берсин. Анан мен айтарым дегеним мынакей şu Yasin деген жигит өзү өнөрлүү момдай иш кылган жигит. Өзү ушундай камчынын түрүн жасайт. Ошо камчы менен бош кезинде ошону жасап алектенет, сатат, сувенир кылып сатат. Кадимки эле жана улакчыларга улактын камчысын, жана малчыларга соп камчы, малчылардын камчысын жасайт. Өзү уста жигит. Анан эме şu Yasin'ge razı olup oturam. Bizge dagı mına momday suyner katары belek bolsun dep belek kılıp uşul kamçını jasap alып keliptir. Bul dagı çoң emgek. Yasin'e rahmat. Allah razı olsun. Şunday mına bir üydün bir kandaydır bir burçuna ilip koyuңuz, menden belek bolsun dep alып keliptir. Eme Kuday buyursa mına bul kamçını şu Yasin'den belek katarı üydün bir jagına ilip koyabız buyursa. Mına momундай kılıp Toroy Bakıt dep familiyatыбызды жазып alып keliptir. Allah razı olsun Yasin. Allah razı olsun. Çoğun rahmat. Koluna bereke, işine iyilik bolsun. Mına men da убагында ошо доллардын козусун сатып алганда жанына дагы bir козу белек кылып бердим эле Yasin'ge. Yasin мага кайра мына ал козудан дагы çoң белек кылып сувенир катары мына түбөлүктүк эстелик болсун деп ушундай белек алып келиптир. Мен абдан ыраазы болуп отурам. Yasin çoң рахмат. Ушундай эле ортобузда кыргыз эли талашканыбыз сый болсун. Ар бир кыргыз баласында ушундай өнөрлүү жигиттер өсө берсин, өнө берсин. Ne дейбиз? Анан мынакей